76 abayong service vehicle lingikwa ning City Government ning San Fernando bang apabilis sa tapasanting ipang manatad serbisyo kareng Fernandino. Gewa ing blessing ceremony dareng saken kay bating flag raising ceremony inyang January 12, 2026 king Heroes Hall. Kabilang kareng bayong unit ing 36 a motorsiklo, 27 service vehicles, 11 heavy vehicles at aduang equipment vehicles. Atin mo namang meto nga equipment unit a donasyon ibat king Department of Environment and Natural Resources o DNR. Pwede mo na ning Mayor Vilma Kaluwag ing aktibidad kayabe rengaliwa pang opisyal ning syudad. Agpagking alkaldi makasaw plareng bayong saken bang mas maging mabilis ing serbisyo ning city government lakwas na king frontline services, field operations at emergency response. Tuklo king migit 117 million pesos ing kabilugang alaga dareng bayong saken bilang parte ning balaw sa pamagsumikap ning syudad na apasanting ing serbisyo publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.